Rainbow of Sound Music Academy kepadon Hakashnong Maubri Ribhoi District, a music school kebajupelong Shisian Shitiau Little Flower Higher Secondary School Maubri. Hakasngi sajan adu Shpobaje Main Step adu Saubaje Janmir. Kepada yang sumpai pibaro kikna kimadadu nyaus nam sheneng ikisamla ya piru borok dilong kemilong kepake bakwa banyo jingi kai jingnang syapang ke music. Hakanek music school don shibut ke jingi kai kum ke gitar, keyboard, duitara, ke bom, ke sing, ke drum, Indian vocal, western vocal bat khasi vocal. Kanek music school ke jupanya di street performance bagi konsert aman lau senam. Kum kedak ajing seluruh ki kena ki bawan pulih hakanek music school. Ti parlok baro wan empat selam wan ban syam ya admission hakanek music school. Banyo ajing kershan shekilong yeng ki bela amat hak jing sha ya lambakla ki khun ki ti jong ki hak pungkti jong udawai bu adrok na kalyang ka dreams mission jong ka sarkar jalla kala khot pelong ye ka jing ya lang bat ki kimi ki pa jong ki to ki khanna ki bela ngop hak jing di karni ya utai udawai bat phliu jingmut hak ba ye dei bat ka jing sham jing e jong ki ban ai ka jing ya sulok ban ai ka jing kershan bat ban lat na ki jing sha ban ben hapo ka imlang ka satlang Ketika jingkot kalalong hakalai terik uleber hajar pausan. Habaya keren shkilat patai kubor nakaliang mission director uba Francis Karshing ulong kini kedai kesin jam kaban ningkong kaban nakaliang kesorkar kakwa ban ajing kershan hakanu kerukom commission kakwa ban kershan iki bat hakanu kerukom commission kakwa ban ailat iki bat kamtam ban pendu no ya kajingsha iben. Nalor ki kimi ki pa ki bela shimmen talang ki kentop ya ka Dr. Rika Lamare ka bela mi khmat na ka Manbha Foundation. Kani ka polisi bot ba ya pi baro ya wan ta si man cover susi ba pim la banyak cover ya ki ban interview ki ni kimi pa because kita ni tribal break ya kani ka tabu kani ka stigma kepada kani ka jing ibet de ndai lasi kani ka sinjam ko meningkong mangila khot ya gini ki kimi pa bagi kuat punya discuss iki kamtam ni kuat banai support nak ada government kuat banai support iki agnu iki te mat kamtam ya kani ka jing ibet ka ki hari ko stigmatize ni kuat pendam penduk mai kani te ngala khot iki mentang sni bagi lawan katuat ni ki kami pa ni kuat banyak keren berkita akan digaju upor khot lang counselors bidon kami Dr. Rika Lamare nopo sama Manbha Foundation i la ai ke jing keren kumno man pen klan ke jing mut ke jing perkhat ke jongki ni ki kami ki pa bat kani ngangai kadi ke si kadi kesin meningkong ba ni pelong kum ni ke jing dalam tam nak yang kesorka bagi kuat man pedi bagi kuat man ai support ye gini boleh Teknologi kita kisah kai dia apa pen klan ya ka jimut jumkat kan ni ka pi kamlong guma ya pang ni sistem ka belong normal mereka ni addiction kan ke jimpang kerni hau dia jing di drugs ka kta mdai tang yu tu na ya ka kna ka kta ya ka long yeng long sem barkhat te ni ang sutu ni sutu ni na dream mission ni sutu ka jing jinjar ka jing kordet tu ni ka paru te na kata-kata ni sa khat khna ni meeting bagi kwa ai kata support kata ka jing arab kata ka jing kershan ni ki begini kin long kinuk sa pada ya ki we ki kimi pa because ngangai bon ki kimi pa ni po ri jubi kingat kan problem kimdon jaka bande kimdon kim tip ino ban keren ka dap da jing sulera ni tingi kwa ban pen i ba sarkar ka don ban yarap ban support aku khatsara pomut kiwan nak kelek kiwan na support na so kiwan kiwan na noston kiwan na pomongap oh ngat kani ke sin jam maningkong ingin nang ya khatsu na yo men sim na kani ke jingwan ju ki wan tak ni ngot ala yo men sim mi bangin senang ya khat le se kiwi par ke se join lang Kalong no kan naka kani ka ngidangi ya ki kani ka jing pisang nang join mai mum ta ngidangi wa
ngida ya le kibun ke issues ngi hab ya le kamde ba takil tangi khani ndai tang ma takil man ya le kumnu ban ya kem ne kumnu ban ya aji sumar ne kumnu kabun ka issue ba de ban ya le ba ni ka wei ka de ba idi ban ya kem ini ya organize bi pulit shen ngin long mi training jong bi VDP lu ba kini kin kersian ni ba kanu company ya le ban ya le tmai new drugs ban ya kem nei nakaliang rehabilitation ru bi dot kamanya kren kumno menila ni Greece de na kwen man ya thu ipi ba ki don sangut ki brio ki groups ki bla kloi man seng san pili ki ba ga jing ni de jing persyang de jungi man ya kren ki brio de ki yo man sim de ki sangut ki parties ki awat ki on ba ki kwa ban seng rehab centers because ki duna plak ki ni rehab centers po stage ni de la de na aso komen ba ki don kita nakaliang gawai pada kadang sekarang yang awareness kadang kami dan kami ni kerana kita awareness kumnu baniu di mentang ini persang bania long meeting ki school ki college perkhoi ki principal college yang ini college principals bangin yang keren kumnu ki kena kin intern bangin IMC bagi penyak yang awareness ki long ki ambassador apa ka school jadi bagi school bagi lah banyak keren banyak di po arsnem itu ngan seperti ngin ka soka seperti kita sal Rai kadon ni am ka jingit discuss. kita discussion kita tegi nakalian ki polis ya keren ni kita ni kita penyak ke rehab ni kamnong mo penyak hospital tu beri upang stom sup ki ai dawai dia kedon ki doktor ki don ki rehab ngala alek like li rehab center ngala kedu makan kesin meningkong mengai kabajenja ba penyak dia kamde ke bakar kamde ke basuk penyak ki ba nongpang tu teng ki mla banya sya ki mla ni kami ki rumah kami kabalong problematik ba di inu ba nong penyak ya rehab dia kamu ke kam kraw ba ke kam ba kam sak de da kajin ai min sim jongi mentak lami te kisan te ngi kerman ba inya tray lang ba kasorka kan ai support kan service kan ni issue ba government bagi dia ai full support di rehab kan rukom ni la le sorka kala don lupa ka skip life war haja ai no ki bawan ki kena ki bawan nak dia ke bibian ka support kan but ya ki rehab so ni ai support but bun ki rehab ki ba kena baduk you ki ai free treatment